Okay, Carja, Dave. So, but why and task a venue and Chacton Shaw. Done Tishmahori for the parents. What we are doing today is the students will have to complete an assessment of everything they have learned about the 9 Years' War. So, what they have to do here is 4 paragraphs about everything they have learned about the 9 Years' War. And you'll see at the bottom of the page there is a self assessment, and everything's color coordinated to help them put together their causation essay. Everything in orange here is to help them go in the orange paragraph. Everything in green is what they need to include in the green paragraph, and so on. So you see that the first paragraph is about the reasons why the 9 Year War broke out. The second paragraph is about the Battle of Yellowford and the victory. The blue paragraph is about the Battle of Kinsale and how the Irish lost at the Battle of Kinsale. And the pink paragraph is about the end of the war and about the flight of the Earls. So the students will receive a grade for this, and this is their assessment for term 3. So a cardja mar dúirt mé seo Measu ar therma a trí agus ar aithneal a rud a dúlaim sibh a gogu na mBliana bei PJ ar fáil a marach chun seo le a bhí new day agus chuirí sé sin na nasc an arja. So aiste tá aiste le deanú agah agus tá cethir paragraph le deanú. Céan is céim fa ar bhris cogu na mBliana ama. Agus má arcamid sísan seo teirmí a le codulibh mar hapla Harlan Reformation, bhí scilt into na Aglish, Christiachta, tá teannastanéis idir air agus sasna mar tar religún defriúlann sin, bhí na sasnaí i ggéirí tiilú smachdail ar éire tríd plandail, bhí siad i ggéirí nósanna agus tríthe na hasanna a bhrú ar witir na hÉireann, renú plandail fásta sin i chur daoine ó hasanna agus ó Alban go hÉireann ag buint talú ar hiúil ó na gcéal, agus bhí siad a chur dagan ag tógáil dagan agus i chur saidirí sasnathe in Éireann. So darnoia chur seo a leigiste ar téisi na hÉireann cathairíthe íonéal. Má arcann sibh ar leathanach a hach sa textúir bei sin ina codú. An darna paragraph tá sé fuide cogu na mBliana agus an fa gur cén fa ar win na gcéal in sin. So chiefy sibn seo rudí costal a rin na gcéal líahan, cé a rin íonéal a luí mar hampla, céhé beagnal, sé bhí le far nu a gach blian cé seo, agus bhí aithne ag na gcéal ar an ceantar. Okay, so leathnach a héon dé dóigh sa textúir a codúla an sin. Tríú paragraph tá sé fuú a cacean taile seo an tas tic-tac, céim far ar chail na gcéal ag cacean taile. Rudí cosla Mount Joy cé sin, policy riú luisce a bhíag Mount Joy go dé bhí an, na Spáinní go dé rin na Spáinní, cófleán go dé cilíonn sin, agus an ró aithne acu ar an ceantar. Leathnach 3 4 sa textúir a codulibh. Agus an rud dearna a tell Johnny agah na jurú leis an cogu, so jur muid sa jurú híine íonéal conrú le jurú chur leis an cogu, so blion sé agus sa trí dar bhainnim go dé, an tainnim bhí ar an conrú sin na conrú na Manistra Móra. In sa conrú sin bhí cead ag a talú saige a choneol rud a bhí flathúil don am, céim fa mar bhí rí nua an ag an am, cé go ró rí hamish ina protestúnach, sé sin difriúil mar sé an ciad rí atá dhéanas ar Alban agus ar hasanna ag an am céanna, agus bhí mami saige ina Chatsagach, so tá níos mó trua ige do Chatsagaí. Go dtí sé agus a cuaig nuair tharla cócealaigh an fuidir, seo nuair a ring grúpa do Chatsagaí iireacht é a bharú an rí a bharú in Westminster fardar bhain Guy Fawkes, agus in é sin ní ró séamas cóteiscinach leis na hÉireannaí Catsagatha in é sin. Dírí rudí go holphaine íonéal agus na tíisi eile in Éireann, bhí daoine ag scapú raflaí faide íonéal, bhí ag an ré, bhí an ré ag buint talúir hiúil rint na tíisi, tuairtíad do hasanna eile, bhí rudí go holp agus rud a hála na a sé agus seacht, imíonn íonéal agus na tíisi eile in Éireann, imach na nearlaí an tainnimetáir sin, mini céim fear ag siad, so dag siad hon
Sidri aid ó ri na Spáine a rééis le teachtarrá agus anti eile dhéanú ar na sasnaí inhearn chun na sasnaí eile má iirecht eile chun cogu eile a bheith acu in éon na sasnaí chun sir seohaint má agus tas a bhí níorhain siad an Spáin amach chuitní siad a ddíortha eile cos an Belaigh agus in Nidail agus i ddeir fan íonéal buas in san Idail so ní ecinn sé ar a rís go deá. Agus sin inta brúna agus an tionathair a bhí sin na bhí ar fagcha gan ceanirí agus bhí sé bhhaid níos fosa ar na sasannaí chun smachdail ar an tír agus sell a ghlacu ar an tír. So seo an Measu Joí sibh mark fahaine seo bei sé ar Sims gannéirí libh murder méid chu nearceisne ar an stream agus ggóhéig an ceapbeá le PJ ar collaborate chun tilly takeíochtaid. Mai sib.